Orozo tuuralı suroo bereyin degem. Oğuzdu Kırgızstan'dan cevap anan başka mamlaketke uçup ketsen çet өлкөгө Oğuz açkanda bul jaktın saati men açabızbı je oşol uçup bargan jaktın saati menen bi deyt. Bişkekten samolyotқа çıktın, samolyottan düşelekte Bişkek döküm menen жүрө beresin. Asmanga Bişkek menen çıktın mı? Boldu Bişkek döküm menen жүрөsүn. Bişkek döküm menen namaz okup kete beresin, oroz açıp kete beresin degen söz da urmatlı bir tuğanım. Anam bolbosam kede sutkalap uça versen gün arkasından kovalasan sana o jabılbaytı жүрө beresin. Oşonday. Oşon samolyot uşunday. Жерге түшкөн жерин өкүм менен жүрөсүн деген сөз. Эң эле кызык окуя мунагу Эмиратта барго жанагы Бурж Халифа. Ошондо мынчанча этажга чейин орозо мында ачылат. Мун этаждагылар мынчада, мун этаж мынчада деген маалымат бар. Анткени бийикке чыккан сайын күн арктан көрүнө берет да ушундай. Ана самолетка чыгып кокус күн аркасынан учуп алган болсоң, айдан жүрө бересиң, эч өзүң качпай жатпайсың. Ошого учкан жердин өкүмү кармалат. Аллаху алам бис савап.